Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista. Fools. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Away! Die is Break Up Lyrica Reactions. Ik is Geista Black, die crowd. Welkom bij Break Up Lyrica. Als de eerste keer is, welkom terug. Ja? Bij die reaction channel van mij. Want ons react op onze Afrikaanse rappers. Zijn muziek. Ne? Maar welkom. Als je like wat ik doe, please feel free to subscribe. Hieronder is de subscribe knopje zit hieronder eerst. Please feel free to subscribe. Onze pad naar 8500 toe. Dank je voor je election. Dus op 8-1. Thank you very much. I highly appreciate it. Ja? Los meer like als je like wat ik doe. Als je niet like wat ik doe, geef mij een. But please, do something. En los een comment. Jullie weten mos, Radio Eerste Rivier, Radio Eerste Rivier, die nummer 1 online radiostatie. No? Ik heb slot op Radio Eerste Rivier ook. Zaterdag, ja, voor 1 waar ik niet local speel. Nee, ik speel niet local. 1 zaterdag is ik en Jack de Noven in die studio. En zaterdag, zie je die quiz show, zie die quiz song, ik speel het. No? Nee, die eerste songs kan gespeeld worden. Wat gerequest wordt. Ik zal een post maken op een maandag en zie links in de chat. Dan stuur je die link van die track wat je wel ik moet spelen. En je play it, ne? Yes, that's what we do here. Fame, right, die is een special request geweest, ne? Van mensen die oorskapen. So, ik ga 2 reactions achter elkaar doen. Die reaction, kan je zien wie is het? Ne? Die president van de 1812 movement, Julian, Mr. Julian, Julius, ja, ne? President, political partij, een Gabega, ne? Julie Bak was die oude bijnaam. In die Bluetooth era, ne? Dit hij een beef gehad met die Terrible Twins, rest in peace Junant, ne? En Jack. Hij heeft een beef gehad met die Terrible Twins. Maar als het aan net snippets gaat, als het nooit die volle songs gaat, iemand stuurt van mij door die volle tracks en zeker je Geista, react op die. En dan doen ze die Terrible Twins en die plaai ook. Die zijn periode wat early, net toen early Belen en Ademelen ook gebeefd met die Terrible Twins. Die periode is die. Ne? Right, so. Die audio quality, ik heb net in die begin geluisterd, dat is zo kwaai niet. Daar was nog geen studios zoals het nou studios is in sound engineering en hij niet. EFL Studio was niet op standaard als het EFL Studio was. But anyway, misschien Fruity Loops wat even. But here we go, we horen wat zei die president van die 1812 movement, ne? Van die Terrible Twins. Wala die is die cross bielen, alle pariem die twins zien. Daar is niet kwaadrakers, niet net naar makers. Wala die is die Soderville, en Alphabet en Nobel, in Jacksonville. Oké, dus iemand anders wat die praat van Soderville. Soderville is een boonbier daar in Crepes, ne? In Gabega. Die is die Soderville, en Alphabet en Nobel, in Jacksonville. Wala kapot, die is die pak, en is bijna in die kak. Oké, daar is die audio onmiddellijk, daar is die betere audio onmiddellijk beter. Die lewe respect, het zal die busy op het trek zullen. Dus was nou die zonde, nou rek ik mijn bek zo. Oké, hij het was zodig het is. Ne? Die plek zodig wat het al zeker het is. Oké. Nou zegt Julie, hij gaat nou die plaai van je leven. Betrekt zullen, dus was nou die zonde, nou rek ik mijn bek zo los. Maar nou die rap zullen klink, maar nou net gek. Nou net gek, ik zie only fucking rapper wat op zullen kan stip. Zo wees maar net bewust, ik heb maar net gerust. Nou is ik terug om die toons te dus. Hij zie je nou. Dat is hoe snaar, Julie Bak. Terug om die toons te dus. 2 vingers in die lucht. 2 vingers in die lucht. Als ik er zo. Rospielen terug. Saus. Wait. Terug. Wait. 2 vingers in die lucht. Rospielen terug. Saus analyses. Extra visses. 2 fucking twins. Acting like bitches. 2 twins acting like bitches. 2 twins is actually 4 mensen. Ne?
Twins acting like bitches. Dis oog vir 'n oog, tand vir 'n tand. Maar die beste van alles, ek is aan die brand. Hulle praat kak van Merrick, wat dik by Derek. It was a disaster when you dig by master. Derek, it was a disaster when you dig by master. Die is hulle laaste of wat hulle kansen. Twee fucking Fransen. Hulle is fucking Fransen. Trots kansen, twee fucking Fransen. Hulle is fucking Fransen. Trots spelen vir Jonanse. Troue spelen. Spelen vir Jonanse, die bak het geland. Trots spelen vir Jack, ek is sokken aan die brand. Trots spelen vir Jonanse, die bak het geland. Trots spelen vir Jack, ek is sokken aan die brand. Twee vingers in die lucht. Trots spelen terug. Twins, I whoop your asses every night. Do you ugly, your mama won't see you right. I'm straight. Asses every night. Do you ugly, your mama won't see you right. I'm straight from the Yakuza, the father of the gangster son. Voor ek julle kill, moet ek eerst a bit when I talk. Man, sy is pad van die Yakuza. En voor ek julle vrek maak, moet ek eerst Voor ek julle kill, moet ek eerst a bit when I talk the talk. I walk the walk. Ek het 'n 9mm in 'n haargeweer. En vra al die vullende wat gebeur. Nee meneer, dit maak baie seer. En die een sok en bende eenheid saam een keer. So ek hoop die fucking Twins het 'n les geleer. Trots spelen vir Jonan. Nie van die gang, jullie kan iets aan hom doen nie. Troue spelen vir die Twins, meneer. Keer so ek hoop die fucking Twins het 'n les geleer. Trots spelen vir Jonan, sy die bak het geland. Trots spelen vir Jack, ek is fucking aan die brand. Trots spelen vir Jonan, sy die bak het geland. Trots spelen vir Jack, ek is fucking aan die brand. Trots spelen vir Jonan, sy die bak het geland. Trots spelen vir Jack, ek is fucking aan die brand. Twee vingers in die lug. Trots spelen terug. Steek je poepel in die lug. Is trots spelen in the house. Bad news is onrustig in the house. Bad news is while we in the house. Bad news whenever Buck is around is bad news. Ouwens is playing so devil. Allee dan vir hom baklei. Of hoe lyk dit vir my? Sal hy het maar net gebode. Kwala ek kom uit so 007. Iets erger as 'n hond, ja 24/7. Ek kom tot binne in section wil, dan doen ek, maak ek boop julle bene soos wat ek wil. Ja. Boop julle bene soos wat ek wil. Yakuza clean. Otherwise guys, kry julle lewe in orde. Okay, ons gaat hierdie ingaan by die way Julie Buck gerep het. Ek dink nie Julie Buck was 'n rapper daai period. ek dink so. Okay, so. Nou het ons konteks van wat hier gebeur het. Because ek weet die is amper soos die lost tapes in hy wat hulle sê die lost tapes. Daar was die volle versions was nie available van die gewees nie. Maar die volle version is nou available. Right? Ek kon nie rede goed afgebreek het by coach gesê die man het mense gesê troue spele vir die manne. Ja. Vir Jonan, rest in peace, en vir sy tweelingbroer Jack, né? Ek picture nou net vir Julian. 1812 van die, né? 1812 van die Spanga. Ek picture net die oud nooit gedink dat hy eendag miskien in politiek gaan nie, maar kyk, dit is nou 'n paar jaar gelede, nou sê ou, excuse, die ou is part van 'n political party, ek sê hy is die president van 'n political party en hy wil 'n verandering maak, as hy sy gesels hoor, ek kan sê hoor die ou wil 'n verandering maak aan Port Elizabeth. But, die man het toe ons gedis, meneer, en hier in die Kaap het ons het nie goed geweet nie, because die musiek het nooit redig by ons uitgekom aan die kant, ne? Right, dat sê vir my in die comment section wat julle dink van die, ne? So na die gaan ek nou react op die Twins se respons van Julie Buck. Ons weet die Twins is betere rappers. Ek ken vir hulle as rappers. Ek onthou vir hulle as rappers. So obviously dink ek hulle respons gaan beter wees as syne, né? But let me know what you think, né? And don't forget to subscribe, né?
En please sê dis vir al julle Ooskaap mense, né? En shout-out vir al die honde in die Ooskaap, Serrano Stevens, vir dat 6. Respect en discipline, ja? En is PE Hip Hop Awards very soon. PE Hip Hop Awards very soon, né? Maar ek seker julle part is van die movement. As ons mense nie vir ons awards gaan gee nie, niemand gaan dit doen vir ons, né? Dis waarom ek vir dat 6 en vir Serrano Stevens ek soek night. Groot respect vir julle twee man en liefde. Gangsta Black. Ek is uit. Stay black.